Afrika Borwa e na le nalane e ntle ya ho tshwara dipapadi tsa mohope wa lefatshe dipapading tse fapafapaneng. Nalane ena e aha ka hare mohope wa lefatshe wa rugby ka 1995, wa cricket o bileng 2003 le wa bolo ya maoto ka 2010. 2023 yona ke selemo sa dihlopha tsa basadi naheng, ka ha e ne e tshwere mohope wa lefatshe wa cricket o tla latelwa ke wa netball ka Phupu. We're going to be with you until the 6th of August when I lift that cup with you, with the President Ramaphosa. Sinibonga kakhulu. Thank you very much. Thank you. Dikgalala tsa mehleng tsa dipapadi di re tshehetso e tswang ho baahi ba Afrika Borwa e fana ka morolo haholo pele ho dipapadi tsa bohlokwa. And I'm sure they will be inspired but by what transpired in 2010, the opening goal, the significance of the opening goal that set the tone for the World Cup. And it takes us as guys, to support the women, towards. Without you supporting women, your voice, it's got a power. Boss, we here because Netball Friday from now on. Mzansi for sure. If you don't have the nerves now starting to kick in, then you wouldn't be in the national level. So it's really feeling like it's coming now. It's almost there, and the idea of actually knowing that we prepared well. Ho dibapadi tse ntseng di thuthuha di tla dula di hopola letsatsi lena leo di bile le monyetla wa ho arolelana tse ntle tse molemo le dikgalala tsa mehleng.